permisi. Naon? Mas, numpang nanya. Tadi kan ku dari bawah tuh. Ku nanya ke security, ruangan Pak Jaya di atas. Mas tahu dah kayak Pak Jaya? Kedap. Pak Jaya kan can kakek-kakek. Nah, disebut kakek. Pak Jaya kan masih orang umur 40-an. Mas, maksudku tahu dah kayak Pak Jaya yang di lantai atas? Oke, ngelak. Ngelak, Pak Jaya masa ngora kene? Umur 40-an nah, sebut kakek-kakek. Mas, tadi tuh, ku tuh dari bawah kan, ku nanya ke security, kata J, Pak Jaya ya di atas, di ruang kebersihan. Kita udah kayak Pak Jaya tuh, Ge. Astagfirullahaladzim. Neng Mariet, ya Allah, dia ngomong kayak Pak Jaya, kakek-kakek. Akhirnya ke satpam. Kumaha sih, Neng? Tadi Pak Jaya sebut kakek-kakek. Akhirnya sebut kakek-kakek. Kumaha sih, Neng, ya Allah. Dia tuh lo amang, Re. Tahu dah, Ge, kakek Pak Jaya tuh, Ge. Ya Allah, Neng. Di mata ya toge. Toge mah aja di pasar tuh, di itu. Pasar Cigenjer. Nah, percuma aku nanya kayak gini. Biasa aku udah suka berkisah kayak orang sampai lama-lama macam ini. Ngabis waktu ku keta. Macam kayak orang gila kok bisa kayak gini. Harus senang. Apa benda ya? Ketemu kayak Pak Jayande. Malanku nih, tuh. Ini gedung apa, Ge? Wow. Aya nu bisa dibantu aneh, nuju naon? Jadi macam nih, ku nyari Pak Jaya, ku disuruh cari gawe dekat ini. Oh, saya bapak Neng, bukan nenek. Salah, Neng mah. Masa saya dipanggil nenek? Maaf ya, Neng. Selama ini saya belum pernah dipanggil nenek. Saya lagi kerja ya, di basement lagi sibuk ya. Ya, sebentar ya. Pak. Naon deui, Neng? Ada ngomong naon deui? Saya boleh. Ku jadi minta tolong nggak? Ah, boleh. Apa? Antarku ke ruang Pak Jaya. Jadi dah. Pak Jaya. Saya Pak Jaya? Ki Pak Jaya. Nama saya teh Jaya, bukan Jayao. Si Neng deui panik. Naon sih Neng aya Neng deui di dieu? Kini dak langu ketemu kayak ku. Dari atas sampai bawah. Kelak kian tuh dia. Ya Neng ngomong naon? Astagfirullah. Makin riet Neng mah ngomong teh gitu di luhur sarua. Di handap ngomongna riet beda. Ngomong naon sih Neng? Ki pergi sabar ge, langu kalau. Ku nelalet teh lah. Dari tadi ku berjalan dadeban ketemu ke orang keruana. Ku minta nih, nanya ke orang nedak nyambung berkisah, nanya ke yang siko nedak jelas. Pak Jaya nih di mana ge? Ku nelalet teh lah. Iya, gimana? Pak. Aduh, si Neng di wae. Naon, Neng? Bapak, benar Pak Jaya? Iya. Nya sih, itu dengan Pak Jaya. Mohon abi Pak Jaya teh. Kumaha? Kemarin tuh kan ku nembak ke koran. Udah tuh, ku nengok dekat sini ada lowongan kerja. Oh iya teh, kemarin teh abi teh memang mohon jadi nyantumkeun pagawean kita bos abi gitunya di koran. Emang di dieu teh butuh lowongan pagawean sih. Oh Neng teh maksudna teh hoyong kerja. Ku nak begawe. Si Neng teh lain jalma nya Tarsan hidup Iya Pak, iya. Oh iya.
Ya udah tuh nya orang jelaskeun nya pada malanana. Pada malanana teh neng teh bersih-bersih WC. Bersih WC. Iya. Pak, udah ada lulusan SMA aja, Pak. Oh, jadi neng teh nggak mau. Enggak lah, orang cantik macam ini suruh bersih WC. Oh, neng teh cantik. Memang neng teh kata siapa neng cantik? Kata make bak pula. Make bak teh orang mana neng? Kula lah teh, Kak. Dari tadi tuh ngomong kayak dan nyambung apa nih? Kabeng neng teh kabebeng. Cuma ngomong kayak kaben nih, kayaknya musikku aben. Kunaon malah mangkat. Mainan mantuk kabebeng kudu mah kahandap ke WC lain ka luhur. Mainan kabebeng kunaon jadi ngambek. Ya wae budak awewe teh. Bapak neng bukan nenek. Salah neng mah. Masa saya dipanggil nenek? Maaf ya neng. Selama ini saya belum pernah dipanggil nenek. Naon teh? Numpang tanya. Kita udah kayak Pak Jaya yang maaf. Punten, saya teh lagi kerja ya. Saya mau balik lagi ke basement ya. Ya. Tahan dong.